Habari za siku nyingi. Nashukuru rafiki yangu, maana nipo fresh kwa saizi, na dozi leo ndo siku namaliza tarehe 12. Nashukuru sana kwa kunisaidia na nimefurahi sana sana sana, umenisaidia sana. Kwa saizi nipo kwenye hali nzuri sana, kwenye nyakati nzuri sana, yani najipongeza na ninapongezwa pia. Nashukuru sana kwa muda ambao nautumia nikiwa nafanya tendo la ndoa, au na namna tu jinsi unavyosimama unakuwa kwenye ubora mkubwa sana, hata morali inakuwa ipo juu. Yani nakuwa kweli na morali kubwa sana kwenye kufanya tendo la ndoa. Yani nakuwa niko juu sana sana sana. Nakushukuru sana na nakupongeza sana kwa ukaribu wako. Yani sijui nikwambiaje madam. Yani nakushukuru sana. Mungu akubariki sana na uendelee kuwasaidia watu mbalimbali wenye shida, wenye changamoto kama hizo, na kuomba Mungu akusaidie uendelee kuwasaidia watu wenye changamoto kama hizo, wasiogope. Kikubwa tu wawe na imani ya kwamba utawasaidia na utawasaidia sana. Nayo mazoezi yananisaidia sana mazoezi, kwa sababu saizi mwili wangu, yani mazoezi, cha kwanza napenda na ninajitahidi mazoezi kweli, napiga mazoezi vizuri, yani mazoezi saizi yani kwanza nafurahi kufanya mazoezi. Kwa maana hilo jambo halijanisumbua kwangu kwamba labda kujisikia uvivu. Napenda mazoezi hadi saizi, yani mazoezi yamenisaidia na yenyewe na kuwa yani basi tu madam, sina cha kukwambia zaidi ya hivyo. Nakushukuru sana.